bakuzi bangufashe TV mwaramutse neza. Uyu munsi rero twaje noneho rero tugarukanye agashya kuri video ya wa mudamu. Uyu ni umunsi wa 8 rero tugiye kwiga na wa mudamu moto. Ki agiye kwiga uburyo bwo guhagurutsa moto, yamara kujyana metero 2 akongera agahagarara. Icyo kintu rero gifasha iki? Gifasha umuntu kugira ngo agende agira equilibre kuri moto, amenyera kuyihagarika neza nta kimugora, kuyihagurutsa neza nta kimugora, kugira ngo muri cyagiye noneho yabashe kugenda byibura no mu muhanda, azabashe mu gihe ahuye n'inkomyi ajabashe kurwana ni moto yiwe ku buryo atagira igisitaza na kimwe. Ngaho reka dukurikire turebe akantu ku kandi. Iyi video ntigucike, ntugire na kimwe utakaza kuri ino video. Kurikira Ngufashe TV. Arabanza akicara kuri moto neza, yamara kwicara kuri moto neza akazamura stade yayo, akayikura ku maguru yayo, yarangiza akatsa moto nkuko bisanzwe. Barakwatsa moto agafata ambrillage yayo akayikomeza, agashyiramo vitesse ya mbere, yamara gushyiramo vitesse ya mbere agashyiramo n'umuriro, akagenda arekura ambrillage gahoro moto igahaguruka ubundi akayikora. Murabona yuko rero wa mudamu wacu amaze kugera ku rwego rushimishije. Wowe wakurikiye Ngufashe TV, wowe wamukurikiye rero ageze ku rwego rwo kumenya guhagarika moto, ukajya igenda uhaguruka. Iri somo niryo ari kwiga, akiga guhaguruka ikirenge gikubera ahagarara. Ahariya rero ni isomo rimufasha kugira ngo agire equilibre kuri moto. Ahagarara murasari ahaguruka. Nyine aracyafite akabazo ko guhagarara, agashinga amano, hagarara neza hasi, ariko urabona ko uko biri kugenda biza. Mubonye ko abikoze neza. Niba subscribe ukomeze ukurikirane video zacu.